Ita, isagot mi kada ti istorya ana pauluan. Dagiti aswang. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti Mortal Ahiro dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Apong, adda na itagtagainap ko. Kat nakabutbutang. Aswang amang patpatay ka dagiti tao. Ah, naitagtagainap mo? Kat nupod mo pasamak dayta. Dita ka bangi-bang nga ili. Dita ili a bulkan. Ha? Wan, kang runaan na masikog dagiti biktima na. Anya? Sige apong, mapanta dita ili ti bulkan. Ha? Isurot na? Wen tamok mat ang makatulong kay ti daytoy a misyon ko. Sige, mapanta. Agsagana kang rodapong. Mapanta dagos ijay. Opsap ha! Ha? Anya daytoy nangidiswan ti alipugpog kadata? Sa kaanan ti bulkan, apong. Apay ngay adito'y tinangidiswan na kadata. Adda kay papananday toy. Sapay agas asok ta bulkan. Akasla, dandan iti panagbetak na. Saan pa'y, apong? Kastaya. Umay ka. Mapanta ka dagiti kabalbalayan. Sige. Prinsipe Agilos. Apay akaslawan matatao dito'y alugar. Idinto tayo malaldawan. Nalabit ang mabutang day ti aswang. Ala, padasan ta tiyag tok-tok iti day ta balay. Wen apong. Intan. Kita ang apok. Pasig abawang tinakabitin iti aglawlaw day ti abalay. Ay, agtok-tok taman. Sige. Asino dayta? Da kami! Asino da kayo? Ilukat mo to'y ridaw kabsat. Aswang ka kadi? Saan kami nga aswang, kabsat? No diket da kami ti umay mang parmak iti aswang. Umay kayo. Umunag kayo. Hindi, masikog ka. Wan, umay kayon. Umunag kayon. Siyak ni Agilos. Isumbat ni apong bubod. Sika nga'y balasan ko. Anya tinagan mo. Ligaya, apong. Hay, mayat tinagan mo. Kas kapintas tarupam. Sige. Agtsaa kayo. Day talaang timabalin ko nga ipasango kada kayo. Tamabutangak ngamin na rumwar. Adda ngamin aswang dito'y lugar mi. Kat, amang ano patayan nakmat. Kat, alaan na tisikog ko. Ayan ti asawam, ligaya. Adda iti syudad. Ijay amang manggad. Apay ngamin adi nakaisurot. Pinanawan na kamutan dito'y lugar yo. Kinapod na. Saanan anagaw-awid nila kay ko. Sipod na pan ijay syudad. Anya? Amo na matamasikugak. Pulo sa dinagaw-awid. Kastaya? Ala! Amangan mo insukat na kan. Ay. Saan kumamata? Apong. Noan niya laditan ti bagbagayo kini Ligaya. Ha? Ay, Ligaya. Ado ka din ti biktima ti aswang dito'y lugar yo? Adon. Iso akaadon at tao dito ikat. Agdadalatan iti balayda. kasanun ti panagtrabaho da iti pagbiagda no di da matromwar. Isong arod akaadwan kada kami dito'y. Kat mabisbisinan. Kastagayam. Ada pa yan pimusay nga ubing. Gaputa di da nang nangan. Gaputa mabutang dagiti naganak da arumwar. Ama pan manggad.
Kaasi kayo mat nga agindag iti daytoy a lugar. Salag ti bulan, Prinsipi Agilos. Agyan talapta dito'y paraangan. Kasano no daswang? Ha? Ay, kita umapok. Ay. Kagudwat bagi na nga agtaytayab. Aswang dayta Ay, apong. mabutangak. Agtana ka lang apong. Paliiwan tano sa dino ti pagturungan na. Nagdiso di tabobong to'y balay daligaya. Sa dinon tayan na apong. Ha? Awan mat kan itinagdiswan na. Aso ti limabas. Aso apo raw ti limabas iti sangot, ha? Wana apong. Ay. Nagturong di talikod to'y balay. Surutan ta. Ayan nan ngay tay aso apo raw. Awan matan. Nalabit nga iso day JJ aswang. Nagbalin nga aso. Agpaliw ta ditoy. Urayan tanuan niya ti sumaruno ang mapasamak. Aswang! Tulungan, Dag! At aswang! Sikang aswang! Adaywam ni Ligaya. Asino ka aman nakibiyang? Sika man langan ti umuna abit ti ma. To'y kampilan ko ti maiparbangkan ka. Oh, no! Dayta ti maganab ti kaskan ka nga aswang. Ang bayad ka itinangina. Awanan ti aswang, Ligaya. Nagpukawan akas lasok. Agyamanakan ka, Agilos. Ay na! Ada kagayam dito yung unag Prinsipi Agilos. Ay, sapsapulan kay Gerwar. Mabutang akon. Ang mga nukurso na daanak ti aswang a babae kat asawaan nak. Ay na. Anya? Gaklakit di kaya ti mga saway ti aswang. Awanan ti aswang, apong. Nagpukawan akas lasok. Ha? Makaturog kan itinasimbang, Ligaya. Di da ko mapampanawan. Pangaasiyo. Saan da ka apanawan, Ligaya? Bantayan da ka. Nokasta, pinatay dati may sa akadwa tayo. Wan, Pangulo. Saan na mabalinda ito Nas kanya gibalas tayo. Biktimain niyo amin na makita yo iti dayjaya lugar. Matungpal, Pangulo. Awanan ti aswang, iso adi kayag danag. Mabalin yung ti rumwar ngagtrabaho para iti pamilyayo. Tapno saan ngagbisin dagiti anak yo. Ay no asino ka man anang parmak iti aswang, agyaman kami unay. Nupay kasta, kasapunan lata ti panagannad, kakabsat. Ay wag magsat. Ita arabi, agdakiwas tayo amin. Intay patayen, dagiti amin yagindag dita kabangibang nga barangay. Nasken, ada tayo tagturay iti daytoy nga ili. Wan, Pangulo. Sige! Agdakiwas tayo amin! Adlaw mo di karasakas, apok. Wala pong, di ka natagari. Kadaman nga tan aswang. Ay, aswang, apok. Dayayan ne. Adamanon aswang. Umunag ka na pong, bantayam ni Ligaya. Ay, iwan, apok. Inakod. Datdatlag apalsuot ko. Agbalin ka akampilan. Mabutangak, apong bubod. Nukasta nga daswang. Ikan kantam kanuti. Asin, suka, bawang, laya. Maya, ikan tata.
Surutan nak. Asin, suka, bawang, laya. Asin, suka, bawang, laya. Sige. Asin, suka, bawang, laya. Asin, suka, bawang, laya. Sige! Amin na makita yung tao. Biktimahin nyo. Patayin nyo amin na tao. Wan, Pangulo. Sige! Agwaras kayo! Sirkan nyo dagiti babbalay! Wan, Pangulo. Ditay agpatingga! Agingga ditay mapatay! Amin niya gindag ditoy! Ay, ang danda nagaklat na no kastoy arabi. Tauray, kuna ni Agilos anaparmak na ti aswang. Ang danda nagaklat ta. Mabutungag. Amang ano, may padak mo't iti karo baka biktima ti aswang. Ano na chay? Ay na, adan samat na naswang di tabubong. Ayan nga tanda apong bubod kan Agilos. Agsublida ko man. Dayjay manen. Adda manen nagdiso iti asidag ko. Ti kampilan ko. Sida, ti dalam mo. Matay ka. Aday ta. Natnagan iti daga. Nagtured ka ba na lalaki? Si kalaeng tada di tiruwari ti kastoy, arabi? Da kayo nga aswang ti agar aramid iti saan anasaya at iti daytoy a lugar. Kakadwa! Umay kayo dito! Aduda. Takami ti agturay dito ya lugar. Ket, taraon mi, dagiti tao ditoy. Saan amabalin? Kakadwa! Sige! Pagbibingayan nyo, ti dalem ken puso na! Saan kayo nga agbaligi? Di alipugpog ti makaammo kadakwada. Yaman kami, apo. Yaman kami. Ita! Awanen ti pagbutbut nganyo. Gaputa awanen dagiti aswang. At dadan iti uneg ti bulkan. Ket nalabit. Nakset da amin na ni Jay. Nupay kasta. Nasken ti panagannad. Masiguradom ka de nga awanen ti aswang dito'y lugar may barok. Jak may ibaga, tata. Isu anasken nga agannad kayo lata. Kapsat, agyaman kami kan ka. Saan da kami kumapanawan? Ngamin, da kayo tinamnamaan mi ang makatulong kada kami kadagiti aswang. Sige, matungpal ta ko nam, kapsat. Ay, kakalugaran! Nasken nga dalatarmas tayo, no kastarom war tayo. Nasken nga agsipot tayo. Taditay ammo. No ti masabat tayo a tao, ket aswang, wano saan. Pudno ti ko na ni tata, kakabsat. Isu nga agan-annad kayo lata. No kasta. Saan ta paya pumanaw dito'y bulkan, apok? Wala pong. Kasapulan na ta dagiti taga-bulkan. Taditay ammo. Amang ano at dapay na batbati nga aswang ditoy. Ha? Ay na. Ay, niligaya. Aganak kanon. Kasano daytan? Ay, sus. Ay, kasanon. Ingka paanakan, apong. Agawaan. Anya? Siya? Kunam idi nga adda pinaanak mo. Ay, Isu asikan timang paanak kiniligaya. sige, siya kon. Ay, ligaya! Umaya kon! Siya kon timang paanakan ka!
Itan gagayem tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw iti pannakigas ang gasat ti Mortalahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong